media activism and indigeneity. Workshop cum seminar for the scheduled tribe media practitioners of Tripura. Omongka ang je sajagmani NEC by agi 2-3 বছর ba bisisa bisinai ni sekangno chini bukung bara tai kok borok tai indigenous language ni je media YouTube blogger borok khai tongai rok ni je media education ti kaisa question phaikya tamlai hini hima ba borok ni kaham hamia amo ulni kok but chini culture chini language no develop khainani kai tabu YouTube ti masi bela in to tamani himala omongka visual culture angka amno ti chingnugo kaisa tabu channel pon run khaikya ba blog pon run khaikya amo kaisa activism bungi thango tai indigenous activities chini cultural upliftment ambu khaitong angka amno tin thanga angka onek somoy tam ong chini charai khanai rok basaba education tongo basaba education krai basaba law and ethics ibu basaba sia angka amno cheng society wo sometimes media ni thutui bu orai poroi ongo media ni tui kaham bungo hamia butongo there are both side and good side haibani jeng tabung khangkai sisa laika je tabuni je jugo internet society tai internet super highway ni somoyo je media is the most powerful weapon for raising chini issues chini voice tai cultural upliftment tai identity creation khani bagai aga amno niyom kanun tini bisingono jeng media activism tai indigeneity 2003 ni khailaiya next year wong thinai tabu omni tabu rang paisa biang ni phaika amang hangkai omno 100% je nangmani je norong ni je nangmani omno Tripura ni tribal areas autonomous district council borok omno je nangmani sponsor khainai ba khai butong borok khaisi okay abo ki certificate kaisa course da naki omongka 4 days workshop nor workshop ni certificate manai abo sinangmo tam samuk nangman nai workshop ni certificate am kaisa proof je norok omai srengka ni nai haini bagino jotono sanamuchungo je tini jrati 100 participant target khaimane tabo jrati 54 si registration khaiko khana jrati pano chini boro rongno ba takon Jora Tongkho form fill up direct fainai o jagao 9:30 ni bisingo Tripura University ni guest house phai je phai musui tonglai rok phai registration khai norok boro participate khainen bage nono koi jago certificate ni tamu dam a proshno ya certificate nga kaisa proof je norok attend khaimani fiaba o workshop tonginai norok tamu sirngnai omosi belai nangkungmani ko the certificate by of course onek jago experience ni bohaino proshno phaika am kaisa proof bungka kangkai bipak jagano nangai phai haisi agor tolano kari ono jagao thangi abo training program khaika kai chado sano abo to lokurok to agor